Atasiyo sasa reka turebe kuri uno munota ekipe ya PRFC aho bamaze kuba bayitsinda igitego kimwe cya kufra. Reka turebe sasa Mugisha Gilbert arafonda awukuraho neza cyane. Ikipe ya Mukura ifite abafana b'abareyo benshi cyane. Reka turebe atasiyo sasa Kelemani anaeleza kwa umuzamu ukoraho neza cyane. Umuzamu ushize muri sezo yashize yari afite ibitego bigera kuri 4. Umuzamu wa Mukura. Reka turebe Mukura ikomeza kwataka. Reka turebe yashyiramo icya kabiri Kagege. Reka turebe Mukura ikomeza kwataka bawukuraho. Mukura iragenda. Iyo ni Mukura tuvuga muri aya masaha. Mukura niyoboye ikibuga. Reka tureba Atasiyo sasa Nige na Clement awukuraho. Nige na Clement awukuraho. Yuki uhagazeho. Reka tureba Atasiyo sasa Atasiyo umupira barafinda bamutereka hasi. Ikipe ya PRFC bayitsinze igitego mu minota ya mbere. Abafana ba PRFC baje bitabiriye. Nindi uhagazeho kapiteni Niyomugabo Claude arashota. Umuzamu bawukuraho cyane. Olivier Muzungu ashota hanze. Reka turebe sasa ku muzamu. Arawushota bawukuraho. Uwo ni umuzamu. Umupira uva ku izamu ujya ku rindi. Ikipe ya Mukura yaje yakaniye match. Reka turebe sasa Atasiyo igitego cya kabiri. Igitego cya kabiri cy'ikipe ya Mukura itsinzwe na Mesa Boateng. Igitego cya kabiri Mukura. Igitego cya kabiri Mukura. Igitego cya kabiri ikipe ya Mukura. Umunyezamu yasanze izamu rirangaye neza cyane. Igitego cya kabiri hano kuri ikipe ya Kigali Stadium aho imaze gushotamo igitego cya kabiri. Ubusa bwa PRFC abafana ba Rayon Sport bazamuka cyane. Iyo ni Mukura. Ibitego 2-0. Mukura izana comeback. Ese ninde ucira no manota? Biracyari ku munota wa mbere.
minota igera kuri 20 ikipe ya APRFC bayikubita ibitego 2-0. Mana yanjye none ibi biravugwa gute Nyarugenge. Mugisha Gilbert kubitaho ni Mugisha Gilbert. Attention Tadeo Rwanga kwande Muzungu. Attention bawumukuraho abakinyi bamukura basaze. Attention baza kwese reka turebe arawumwaka bayisuzugura cyane. Attention arashota bamukuraho neza cyane. Mana yanjye ibi nibyo nababwiraga biravugwa he Nyarugenge. Ibitego 2 Tadeo Rwanga Engineer Claude Niyomugabo baba barafinda ibintu byakomeye. Arande Claude Niyomugabo arawugarura arawande reka turebe ugaruka kwande baba barafinda arashota bawukuraho. Subira muri defense ya APRFC barayimanukana ekipe. Reka turebe hanze byenjwe ikipe ya APRFC sinzi ko ishobora kugombora bino bitego. Ikipe ya APRFC sinzi ko ishobora kugombora bino bitego. Mu rubuga umukinyi wa Mukura akomeza kuryama hasi abaganga binjira mu kibuga. Mana yanjye ibi nibyo mbabwira. Iyi niyo ruhago, iyi niyo yitwa ruhago. Nanjye ngaba umufana ngaba umunyamakuru. Mu minota ya mbere Mukura iraje irakonfirma rwose ibitego bimeze neza cyane biri kiriya. Nta penalite nka za zindi twari tuzihoya. Iyi mbabwira ni Rwanda Premier League ntabwo ari gishuti ni hano kuri KPS Kare Stadium. Ibitego ni 2-0 bwa APRFC ariko abafanda hanga muri VIP rwose bakomeje kubati ya baba mbega umutoza. Twaravuze ngo ikipe ya Police FC yaraje kugombora ariko ibya Peyton ntibivugwa. Mana yanjye we, ibi ni ibitego 2. Reka turebe Niyomugabo Claude. Attention kwa Gilbert arafinda bamutereka hasi biranga. Kufra ya APRFC. Iyo ni kufra ya APRFC yagazweho nande Suwane niwe uyihagazeho arashota bawusubizayo. Suwane uramugarukira ahereza kwande nimero 22 Olivier Muzungu. Barafinda akamba korasi Tadeo Rwanga Engineer Tadeo Rwanga. Suwane Claude Niyomugabo aramucenga mu biganza by'umuzamu.